وقتی انسان از یک راه به راه دیگر میگذرد خواهد نخواهد آن چیزی را که در راه به او روبرو می شود آن را در خاطر میگیرد. آن کسی را که در این راه با او وا میخورد و سلام علیک میکند او را در یاد میدارد. و این مانند به همان پیراهه زندگی است که ما از روزگار نورسی و جوانی و سالاری یادها را با خود جمع میکنیم و همین یادها هستند که زندگی ما را رنگ میدهند و ما را باز امید به روز نو روزگار میکنند. اینک برنامه نوبتی پیراهه را آماده کردیم از حیات یک هنرمند که یادهای خود را از پیراهه انتخاب کرده خیش جمع کرده و امروز راهنورد شاهراه زندگی است. زندگی همین گونه بوده است که آداب، تعلیم و زندگی نامه کلانان اولاد به خردسالان تاثیر می‌رسانیده است. این است که گاه از عائله‌های اهل فرهنگ و صنعت شخصیت‌های به وی می‌رسند که در کار و روزگار آنها گذشتگانشان را به نیکی یاد می‌کنند. هنرمند عزیز وهاب یکی از هنرمندان است که سبک، اسلوب و دنیای خود را دارد. او زاده شهر حصار است. در این مکان تاریخی زمان کودکی و نورسیش سپری شده است. من در عائله آموزگار به دنیا آمدم. پدرم، بابایم، بیبیم که آنها آموزگار بودند. من در تربیه بابا تربیه یافتم. بابای من از سمرقند باستانی سالی 29 آمده. در اینجا مکتبی معلم تیارکنی تشکیل میکنند. چون خودی هنرمند اصرار می‌دارد دوران نورسیش در تربیه بابایش گذشته است. بابای او مرد حلیم روزگار، آموزگار شناخته بود. با این خاطر کوشش می‌نمود تا نبیرش با آداب و اخلاق حمیده تربیت بگیرد. محبت صنعت نیز به دل عزیز خردسال محض از همنشینی بابایش پیدا شده. بابایم تنبور می نواختند و مشق میکردند. اسباب‌های موسیقی را می نواختند. هم آموزگار بودند و هم از موسیقی خبردار بودند. در مکتب میانه در دسته‌های کرژاک، اون وقت کرژاک میگفتند، کرژاک هوسکاری مکتب اشتراک میکردم و تیز تیز در نزد همسنفان طلبگان برآمد میکردم. وقتی به پختچینی میرفتیم در اونجا برآمد میکردم. در خانه پیونیران برآمد میکردیم. در خانه مدنیت نیز اشتراک داشتم. سالهای مکتبخوانی در برابر همسالان عزیز وهاب در قطار آنهایی بود که فنهای گومانیتری را دوست می داشت و همیشه در کروژاک‌های مکتبی شرکت می کرد. نخستین آوازخوانی را نیز محض در همان هنگام کرده است. با دسته هوسکاران مکتب در محفل‌های بزرگ و خرد شرکت نموده است و نخستین سرودش را نیز هنگام مکتبخوانی ثبت فیته نموده طریق رادیوی تاجیک پخش کرده است. در زمان کودکی به ادبیات، به زبان ادبیات به حد شوقی زیاد داشتم. معلم ادبیات قاسم و زیبونیسا نیز به من با یک توجه زیاد می نگریستند. و من ادبیات را می پذیرم. و من سرودی اولین من دل را ببین نام داشت که با غزل ابوالقاسم لاهوتی اولین سرود را سالی نمیدونم 70 بود یا 69 بود که از رادیو یک اتوبوسی کلام بود آمدند در اینجا در خانه مدنیت ثبت کردم. دل را ببین در کوی جانان آمده، سر واژگون تن غرق خون افسان و خیزان آمده. دل نیستیم دیوانه است، دیوانه جانانه است،
پردرد و پر افسانه است که از بحری درمان آمده. واقعا استاد عزیز وهاب چون صنعتکاری ناتکرار از سلاله از دودمان همون صنعتکاران اصیل و نامور کشور عزیزمان وادی حصار هستند و ادامه دهنده صنعت و مهارت استادان ورزیده صاحب استعداد و صاحب نام هستند. پدر در زندگی شاهد از آن بود که عزیز وهاب بیشتر شعر و سرود و سخن والا را دوست می دارد، ولی بسیار می خواست که پسر او آموزگار باشد تا برای خلق و وطن خدمت کرده تواند. به این خاطر با خواهش پدر عزیز وهاب بعد از ختم مکتب میانه حجتهای خود را به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان می سپارد و آنجا انتخاب فیزیک و متماتیک را می کند تا در آینده در این بخش فعالیت کرده باشد. ولی محبت صنعت و خواهش یک دل جوان نمی گذارد تا او آموزگار باشد. هنگام دانشجویی هرچند در بخش علمهای بنیادی تحصیل میکرد ولی همیشه همنشین با اهل فرهنگ و صنعت بود. در محفل‌های دانشگاهی سرودهای استادانش تاج‌الدین محی‌الدین، ظفر ناظم، حسین نصرالدینов و دیگران را می‌سرایید و محض حین اجرایش سرود صدای او را در یکی از محفل‌ها دیرکتور فیلارمونیای دولتی علیجان رحمان قلوف می‌شنود و او را برای فعالیت به فیلارمونیای دولتی دعوت می‌نماید. همین گونه می شود که بعد از یک سال فعالیت او را به صف خدمت حربی دعوت می نمایند. بعد خدمت برایش دنیای تازه آغاز می شود. او را برای فعالیت به دسته هنری سرانده ممتاز ظفر ناظم دعوت می کند. اکنون او در برابر بزرگان صنعت کار و فعالیت می کرد. من لاله آزادم، من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرتی آی، در دشت مکان دارم، هم فطرتی آی، آبم نمی باران است، فارغ زی لبی جویم، تنگ است محیط آنجا، در باغ نمی روم، آبم نمی باران است، فارغ زی لبی جویم، تنگ است محیط آنجا، در باغ نمی رویم. فعالیت ایجادی را از فیلارمونیای دولتی تاجیکستان آغاز کردم که سال 75 مرا به حیث آوازخوان به کار قبول کرده بودند. با استاد ظفر ناظم، با استاد جورابیک مرادوف، با استاد احمدجان محمدیف در یک دسته هنری فعالیت میکردیم. به شهر و ناحیه‌های جمهوری سفر میکردیم، به وادی رشت، وادی ولایت سوخت، ختلان، تمام ناحیه‌های جمهوری از خاطر همین صنعت طی کردم. دولت افغانستان در ایران، در هندوستان، در دولت چین می در طلبی یارم، می در غمی اغیار، بر ساقه خود سابی، فارغ زی مددگارم، می در طلبی یارم، می در غمی اغیار.
дар бораи акаи азиз вақте сухан мекунӣ, пеш аз ҳама дар пеши назарат ҳамун хоксориву тамкинӣ яъне мард рӯбарӯ мешавад. барои ин ки акаи азиз тӯли чанд соле ки шахсан ман медонам, ягон бор бо овози баланд муроҷиат ҳам накардан ё бо овози баланд дар ягон маҳфилҳо суҳбат намекунанд, бо овози баланд гап намезананд ва ҳеҷ гоҳ то як чиза напурсӣ сухан намекунанд, вориди суҳбат ҳам намешаванд. инқадар марди сабур, бисёр ботамкин. бо устод азиз Ваҳоб солҳои зиёде кор мекардем дар як муассиса, дар кумитаи телевизион ва радиошунавони ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ансамбли Шашмақом. ва бояд қайд кунам ки хизмати азиз Ваҳоб дар он ансамбл хуб назаррас аст, чунки мо сурудҳои зиёдеро аз шӯъбаҳои гуногуни Шашмақом ҳам бо сабти стереоӣ бо сабки стерео мо тамоми мақомро сабт кардем, ки дар ин ҷиҳат дар қисматҳои поён садои азиз Ваҳоб хеле ба назарам кӯмак намудааст дар сабти ҳамон асарҳои мусиқии Шашмақом. он кас бисёр ҳам ба шеърҳои асил такя мекунанд, ба оҳангҳое ки асил бошанд. Шашмақомро низ хушрӯ месароиданд. Сурудҳо, ман чанд сурудҳо аз он кас шунидагӣ ҳастам ва дар сурудҳои насиҳатӣ, сурудҳои ватандорӣ, сурудҳои ишқ, бисёртар қай аз ишқу ошиқи сурудҳошон буд. бо Зафар Нозим фаъолият намудан барои азиз Ваҳоб ифтихор буд, зеро аз ҳар сухан, кор ва машғулият навгонеро барои худ мегирифт. ӯ мегӯяд ки Зафар Нозим шахсе буд ки бештар ҷустуҷӯ мекард то сухани баланд пайдо намояду оҳанг бисозад. на ҳар навишта ӯро қонеъ мекард. ёд дорад вақте барои пайдо намудани оҳанг бо устод Зафар Нозим кӯмак намуда буд. устод Зафар Нозим кор мебиём ки як китоб дар дасташону чунон омадам наздашон шиштам, гуфтам устод шумо чӣ қадар гуфтам охи мана гуфтагиам ки ту аз устод айнӣ як чиз интихоб кун ки садсолагӣ устод айнӣ буд ҳамон шабу рӯз бояд баромад мекардам кас ҳеҷ чиз намқадар мекавам мегӯям намеомам чи ягон чиз дилам номадааст. Китобро гирифтам бинам рафтам ба ҷустуҷӯяш дар кӯчаҳо давида. ҳамин оҳанг худи ҳамин оҳанг худ ба худ омада. устоза гуфтам ки рафтам ба ҷустуҷӯяш дар кӯчаҳо давида ҳамҷома чок кардаи ана шах шудам монанам кас то шуд тамом به جستجویم در کوچه ها دویدم هم جام چاک کرده هم پیرهن دریدم هم جام چاک کرده هم پیرهن دریدم. ҳангоме ки ҷавон будем, якумин маротиба дар толори ҳамин он вақт қасри фарҳанги хонаи маданияти Ҳисор буд ва як чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид ва моро даъват карда буданд. воқеан унҷо нишастему дар баробари дигар ҳунармандон устод азиз Ваҳоб ҳам бо таронаи бо сурудаи ана ҳамун лолаи озод рӯи саҳна омаданд. воқеан ҳам инқадар садои таъсирбахш, инқадар матни муассир, инқадар як маъние ки озодагии зиндагиро дар худ таҷассум мекард, ба мо ниҳоят таъсири амиқе расонд ки аз ҳамун рӯзу соат мо мухлиси устод гаштем ва ҳамеша аз устод хоҳиш мекардем ки беҳтарин матнҳоро, беҳтарин шеърҳоро ба рӯи адвор биёранд
оҳанг банданд ва пешкаши мо мухлисон гардонанд. оҳангҳои офаридаи азиз ваҳоб дилчаспанду ҷаззоб ва ҳар як дар баробари суханҳои воло маънои хосаро дорад. бештари ҳунармандон мегӯянд ки овози азиз ваҳоб нотакрор аст, зеро хеле зуд ба дил роҳ меёбад. бахши дигари эҷодиёти азиз ваҳобро бадеҳахонӣ ташкил медиҳад. ӯ бо ҳунармандони маҳбуб нуқра раҳмат ва лола азиз ва вашодавон нигина раӯфова бадеҳа хондааст. бадеҳа то солҳои 70-80 аслан ҳамчун як фолклори шифои кӯҳани халқи тоҷик сароида мешуд ва бадеҳа ҳатман бояд дар мавзӯи мазҳака зану мард бояд иҷро мекардану зарофатгӯӣ аз зарофатгӯӣ бояд иборат мебуд. вале акай азиз як бадеҳахонӣ бадеҳасарои муосирро ворид карданд ва мухлисон ҳама то ҳозир дар вирди забон ва хуб медонанд. аз ҳама машҳуртарин бадеҳа ин бо шодравон апай нигина хонда буданд гулбадомони туям. умуман бадеҳахонӣ ҳамин як хусусияте дорад ки ҳар хел овози ҳам зан ҳам ба мард ба якдигар бисёр ҳам гӯё ки пайваст намешавад. вақте ки сурудҳо овозҳо агар ба якдигар бисёр мувофиқ наоянд бадеҳа хонда намешавад. ва хушбахтона чӣ хеле ки ҳам овози муҳаррама шарипова ва ҳам овози бунафша шокирова ва ҳам овози ма ба бадеҳа вай мекард. баъд ҳамон вақто хел буд ки бадеҳасароӣ ҳама иҷозат намедоданд ва хушбахтона ки ман мисол ҳамсарам дар радио кор мекарданд, умуман марди фарҳангӣ медонистанд ки касби мо ҳамин аст. мардум аввал ҳайрон мешуданд, фикр мекарданд ки бо ҳамин мард агар бадеҳа хонӣ шояд вай ё шавҳари ту ҳаст ё вай фикр мекарданд. хай хушбахтона медонистанд ки азиз воҳобов ман лолаи азиз фикр мекардам ки мумкин бародари ман бошад, мумкин ягон хеши табори наздики ман бошад. ва бо чунин ҳунармандони асил ман бадеҳа сароидам. бадеҳаро ӯ хуб мехонд. аз ин ҳисоб бештари ҳунармандон хоҳиши бо ӯ бадеҳахониро доштанд ва ҳоло ҳам доранд. бо акай азиз муттасифона ҳоло ягон бадеҳа нахондам, лекин акай азиз агар хоҳиш дошта бошад, ман ҳозир омода ҳастам ки як бадеҳаи хушрӯй хонам, чун овози ман аз пештара сатрана ҳозир каме ба алт гузаштагӣ аст ва фикр мекунам баланси овозҳои мо дуруст мегирад. дар фаъолияти хеш азиз ваҳоб дар бахшҳои гуногун суруду тарона хондааст. баъзеҳо бар он андеша ҳастанд ки азиз ваҳоб дар жанри шашмақом муваффақ гашта, бархеи дигар мегӯянд ки не, ӯ бадеҳаро хубтар месарояд. азиз ваҳоб мегӯяд ки яке аз сурудҳое ки ӯро барои ҷомеаи имрӯза муаррифӣ карда буд, ин суруди як дил мега буру буру буд. суруди аввалини ман ишқи зебонон бошд. як дил мега буру буру, як дилам мега нару нару, суруди эронӣ буд. як дил мега буру буру, як дилам мега нару нару, طاقت ندارد دلم بی تو چه کنم. پیش عشقی زیبا زیبا خیلی کوچکی دنیا با یادیتم هرگاه هر جا ترکت نکنم. ини фаъолият дар кумитаи телевизион ва радио ҳамчунин филармонияи давлатии тоҷикистон аз мактаби ҳунарии беҳтарин ҳунармандон гузаштаву ҳунари худро сайқал додааст. бо ин гурӯҳҳои эҷодӣ ба гӯшаву канори тоҷикистон ва дар давлатҳои дуру наздик сафар намуда санъати кишварамонро муаррифӣ намудааст. ҳунармандони хеле ҳам асили ҷумҳурӣ фаъолият мекарданд. аз он ҷумла барнои соқова, бой муҳаммад ниёзов, алиҷон солиев, нуъмон тоштемуров,
استاد احمد باباقلوف و پر از هنرمندان اصیل بود این دسته هنری. من همراه اینها قریب که 20 سال همکاری کردم. کاری فیلارمونی همین خیلی بود که با شنونده ما دائما روبرو بودیم، روبرو برآمد میکردیم در کلخوز سافخوز ها، در ناحیه ها، در قشلاق جای ها، در که هنرمند در روبروی ما بود. در کمیته رادیو تلویزیون در انسامبل مقام ما فقط در پی ثبت کنی آواز بودیم، از طریق آینه نیلگون، از طریق رادیو با شنونده علاقه داشتیم. وقتی که من یکم ترانه خود را نویساندم با انسامبل خلقی کمیروی، این سرودی با عنوان خوش آمدی، یعنی شعری انا ناظری، نعیم جان ناظری که عزیز بابو با یک شکوه و شهامت خیلی دلچسب خوند که این ترانه در ژانر والس بود و این ترانه به نهایت در بین مردم از خواندن خود آواز عزیز وهابوف خیلی مفتون شدند و تا حال وقتی که این ترانه را گوش میکنن یعنی که به همون شنونده پسند است که در خزینه طلایی رادیوی تاجیک محفوظ می باشد. خودشون هم یک مرد بسیار کمگوی، کم گپ میزنند و من خیال میکنم که اون کسی کم گپ میزند بسیار میشنود و بسیار میدوند. بسیار مردی خوب ظرافت، طبیعتش خیلی شوخی های زیادی را دوست می‌دارد. خب بی‌آزار است، خیلی مردی بی‌آزار است، خاکسار است و من خیال میکنم که خاکساران جهان را به حقیری مشمار، تو چی دانی که در آن گرد سواری بود است. عزیز وهاب انا در همون گرد سوار است و خیلی هنرمندی شناختنی و هنرمندی مشهور و در بین مردم خیلی محبوبیت های زیادی دارد. در مرحله که در فیلارمونیا یا در خانه رادیو کار میکردم، اون وقتها بسیار سختگیر بودند. تمام ردکتورها، رژیسورهای آواز بسیار دشوار بود ثبت کردن. یا که نمیدونم در نزد استادان بودن، بسیار دشواری میکشیدیم. برای یک سرود ثبت کردن متن سرود ما نوشته میدادیم، قریب که یک ماه پس بعد جوابش می اومد. اگر روزگی میدادن ما اون چیز ثبت میکردیم، روزگی نمیدادن ثبت نمیشد. و بعد ثبت هم این چنین بود. سرودی که ما ثبت کردیم اون چیزا رد سویت گفتنی وای بود. انا گوش میکردن، اگر قبول میکردن با خزینه طلایی رادیو میفرستوندن، اگر نمیگذشت با از پای دیگرش میشد. هم خیلی بود. یک 30 نفر نشسته بودن و هر یک آهنگ خب تجربه میکردن، میدیدن او با او آهنگ از نظری تنقیدی نگاه میکردن. این شعرش چه خیلی باشد، صدای اون حافظ چگونه صدا داده است در اون آهنگ، چگونه پیچش ها دارد و موسیقی آهنگ چگونه است و اون دیگرش مانند هست یا نه. بنابراین یک آهنگ سر تا به پا همه طرفه می سنجیدن و اون آهنگ از شروع بدی میگذشت. من در دوران دانشجوییم سال 1983 تا 85 با اکای عزیز در انسامبل ششمقام کمیته تلویزیون رادیو کار میکردم و باور کنید انمی جوانهایی که من میگویم
дар он ансамбл ҳама сарояндаҳо аллакай шахсият буданд. ҳар якташон дар алоҳидагӣ шахсият, устоди касби худашон буданд, вале чунон интизоми баланди корӣ доштанд. ман боре надидам ки акай азиз кор ба дер биёянд ё дер карда бошанд, ягон баҳонаҷӯӣ кунанду ягон барнома ё сабти суруд ба набиёянд, ҳарчанд худи аз ҳисор меомаданд корба. ман бисёр дар хотир дорам ки солҳои 70-80 дар ҳамин ҳайати ансамбли бонуфузи Шашмақом, яъне ки мақома мехонданд. дар сароядани мақом бисёр беҳамто буданд ва якчанд сурудҳои жанри мақомам хондагӣ ҳастанд. баъдан сурудҳои дастаҷамъие ки ансамбли Шашмақом бисёр инҳо яъне сабт доштанд, ҳамкорӣ мекарданд ва яъне ки ҳамун солҳои 70-80 асри гузашта Азиз Ваҳобов ва имрӯзу ҳам фаъол аст, имрӯзу ҳам дар ҷустуҷӯ ҳаст, имрӯзу ҳам ҳамин намунаҳои номбаршудара ҳамин жанрҳоя мехонанд, иҷро мекунанд, баромад мекунанд, аммо он шӯру шаре ки дар ҳамун солҳои 70-80 ман медидам, ин гуна ман рости гап ҳозир дар кам ҳунармандон мебинам ки чунин фаъолияти овозхонии эҷодӣ доштанд. аз он чи аз сар гузаронид сабақ гирифта рӯзгораш ба ҳайси мактабест барои ҳунармандони ҷавон. дар ин соҳа пайравони зиёд дорад. аз он нигарон аст ки ҳунармандони ҷавон ҷустуҷӯ кам менамоянду дар ҳар сабке ҳунарнамоӣ мекунанд. он чиро тавонист дар фаъолият ба даст овард ва албатта дар зиндагӣ на ҳама хоҳиш амалӣ мешаваду на ҳамеша инсоният ба орзуҳои худ мерасад. вале умед мекунад ки он чиро ки бо ҳунармандони ҳамсолаш натавонист бикунад, ҳунармандони ҷавон кунад. шукргузор از بخت و طالع خود است. آتشم گر آتشی یاد از منی عاشق کنه، گر شادمانم گر غمی یاد از منی عاشق کنه. گر آتشم گر آتشی یاد از منی عاشق کنه، گر شادمانم گر غمی یاد از منی عاشق کنی. امروز عزیز وهاب از آن شخصانی هست که در تربیت هنرمندان جوان سهم گرفته و از خود فتحهای بسیار با سرود و آهنگهای گوناگون در خزینه طلایی تلویزیون و رادیوی تاجیک گذاشته است و او امروز شکرانه از آن میکند که همین پیراه را انتخاب کرده. شکرانه از آن میکند که تقدیر برایش هم سفران بسیار با فرهنگ را نصیب گردانده، با بزرگان شسته و با آنها خسته و همراه آنها فعالیت کرده است. من هم بهارم هم خزان، من هم غبارم هم نشان، هم برتر از چرخی بری یاد از منی عاشق کنه. گر آتشم گر آتشی یاد از منی عاشق کنه، گر شادمانم گر غمی یاد از منی عاشق کنه، یاد از منی عاشق کنه.